Lord. Yeno mama ngana yetla muar nang. Ji ayono gbong kerbi na lep yeno mama. Look ira pile na nganta nkarmboren pinta na ngaya kasansan diam pinna na yen. Leng ya ke do yer tie bamba tabna yeno suke yisa ke ya. Agate masia ka. Tent among nga muntenet. Kulwana tiao kiyeta. Agatin yenu kama amfin na nwabe tubidari yeniniye. Timngara nga na letubidatuwe. Kama bejintit pankperamba krito tu ne nga njua ne ngana kutum bisiati. Yetla amen. Barkpanamba kansele pa Ampuria agatin yenu ne bubon chian be kabar tin gbon na park kaje bambangana na lekte bi yarne be diama forna kretena ma forna bebe nuningene ke diama forna ke to cha ke diama forna ke luntum bona ba ka patalas so ba ne ya waju ma forna ke jame mo sanko Kuso baria o man fo na waji we pobe o la badu wonpo Kuso baria o ya man fo na o ya nji kin man soko tata na wata sakpo Kuso yarna ko diar konkon kwana tata na wata sakpo Kuso man fo na mo ko dianyu da bani tata na wata sakpo Kuso yarna ko dia fier nim sar ko dia ka chom Tatana watan sakbo so man forna o faare bon fa fakate ko kwantum miana ne kenen bina nur ko suge ni piyama chat so man forna onyo nyaremba ke di trama do o to nyuki yibe o ji kwan tramo to pa ko ji gweri dunia karti na o yare na enna bu ake si yeno baden pa yi samasia na yugbe banle ko pokono po Yono mo mamena baba le mo mame ke nkarna yono din ya akate masia ka karkan ba mbem tint among nga mo bia tenet kulwana marjin bato ya arabe ke paganna tim nga men tutum bite ke pat tuano okutum bisiati ne boro mun le be tim bona pa nan chaji simba ka belam yen dan ba ka kwa chaji disnin kura ni boro mun le be Timo ben ba jandri yenu na karambanti ye. Oponto dan ba ta miar yenu na ko parninga na ko dia karambanti ko kwa yi sabur. Ko pondu gina ngwa ba kwanji tan jandri yenu na me. Le ban pata lase. Ba karamba ba te wonu atri yenu na sigin man ba le ka o jantu na ne. Karkambanti ba ko dia jandri yenu na pa. O me yenu o kala aljino. Kutun karkan bantuna ai tere ne boru atena jomba den bari isa akate masiaka god karkan bama tintamwan ngamun biya tenit odin ka bana da pumpun na amba telimba obi adin ka memma ngana mba ba pumpun na nge ena ba tim yengi anda tin da pumpun na birkpunge tekum mo ngana siame Dabon punni ne te yengiantu ki yengiantu ete dabon punni na dabon punni ne kala yengiantu te nan dunia nga malangane gingana ba ta fa na ka nywate dabon punni ne kala wa han ba ta wa na ka nywat dabon punni ne kala ba burun ba ta karana le ka nywate dabon punni ne te yengiantu ki yengiantu ete dabon punni na na yugo mbana din dia karkan ba min banga odin kamme danon ba te yisa masia na mbana ngana din banna yisa masia nwa ukobantin yambame koran nin jana te gbongun kura be somna yisa masia mbadan ba tin gbongun pa ukobanka tun yamba ba tu sayeta he was a sinless prophet koran nin karamo abu gbongun nin ba sobena buzu bon chian be kamna yisa masia de lekate baburi na ka mina yi sama sia dinga tun bisiate ina bak da pompun ne kidi sele ba ka tun bon sia kur yangi anto nan
ne sia ba ben nagan yisawa ja balle ne din nagan yisawa yonomba din nagan yisana wodimme wumba te yisa masia luana mun nagan yisa ngaka mi yisa masia ba te wumba wodin ji karkan ba ben benge ke naganwa wodin ji garok ben benge ke nagan yisa masia wodin mo garok do jugute ke dia ke nagan yisa masia ke no era la au tim nganti ya bi te paake ke pat juana boga jana ben pa do paake odin frike banana yisama sete kasi dano basa frike tinwa oh hallelujah pako si ya nusan odin parana gbanga ya itiana mpo ke yisama se ya nsa tiara po man for porpo enna bek siamba yisama se den sana odin ji na yugo na sana olenge da pumpuni ne park kodin la tinu ne sai be tin gbonti ne pa ke no bo man turu yisama sia nga ke me pang ba be yisama sia ne betiena gorgo dano na yuko ne mba den pio ma yana mba ne siab jantri yenu na mayana da pumpuni ne tie te bar pa ne mba te se le pa tabu ko be da pumpuni ne nge fatu be da pumpuni ne nge yang bon chaben be da pumpuni ne nge tinu be da pumpuni ne nge da pumpuni ne ka tik yanjantu ne ka nyuate betie ka no da pumpun ne kebre pung anu ka jandi samasia betie ka jandi samasia nan garko bembenge betie ka jandi samasia nan japati na abek te boka janganan ne tidin te yambon damme ke babum bonnen ke ka nyuat ke yanu ne batiru pak ko tumu bija yeno ko kwa wumbate yi samasia awu mbar ke tanko abin ba kursa garwana biji kan ko biru ne na sala man forin ba ka terk man forin ba ka gbanu ina bak da bun punna ngande krisele pa jantri yeno patrik amfri wunura yamba patrik amfri ku wunura yamba le yen jande boro katin bona pas afri wunura yamba me se yisa masia so man ba ka bisiat ka lengana ayar ke mo yada ke merenu ototaba dine da san yona finin ba sa la video na kiyar isa masia sanin gat atabu isa masia sanin gat afatu liberty po chance wana damia ka gben sukur ke la tuon ko po chance wana karapak ko nyolura karapak ke ngarne beat ya akan santuan isa sanin gat afatu liberty ko po chance wana karaja kundipa nganka be kasi ay mna lonjua ka kuni fanyina ma chinchomene fa me yenu ya lonjua ngaka jomba ko na finna ngobana lebna akan la jua kama fa la ran ba ka chamba ba asir lenga daka na so pombele yenu ko tumu bonana finin ba sa nyina mo yambonne ke set ke tesa pa mo ko lonjua ka kum da pompune ba god siamba ko kam sa ka jobe asorobe yisama sesanin asoroma wulma bur mun bia nyigin chinchom tumu yisama se sanin lebete so do dutu gbiyo ko kemu wa ha to ansia ku tama gbani yisama se te dunia tama god atama yisa sanin lebete coronavirus sur sogba ngaku dwa gado park ke god video na ke la video na in the name of Jesus father yisama se sim ya pumpuna nenge fatube yisama se sanin god atabu yisama se sanin god afatu nan bitin baba angaranin ke damia ke ba adigunin ke damia was ke damia ligri sone da pumpun na pa yisa sanin empire le pa yisa sanin empire pa fi yar fa no ba nu sisi amaka yarna gada tabu ala tabu gbanni fan yi nomba mbaba video na pa na ke disiara ke pa wumba te tiyam dano yenu san ina ba no ba nu sisi amba yarna gada tabu matana yisa ma se sanin ba tu pangan ba dia tinana ke dia te bana ke dia te yorona ke dia te warona ke dia te ni pona ko doga do pa ko ka fudi ko som ko par par ya la basia man ba ko kan sa gbana nan yisa ma se sanin lenye kisa ina bak ala tabuwa ala video ne ke tien tuba ka ko church yetre mo banana wayin por yet latinna entien tuba ke gari samasia ke tien no se fartwa men na nwasi som
men ban kurnin kuma an bir pa go din ba ko fa miar ye mior ba na ten tu ba nan lome changant kisa amun biarilla Church of Pentecost besiame fa sanyina mwam kuwan chegisa kwana na adala video si arete tuba usa soba san kusoma ka kpa yenunte abarka apak yisama se sanan dapumpun nan te la fatuwa amen.